Okay, so ons is vandag hier so. Ons hou 'n plotterbraai met gatskop. En ouma het besluit sy gaan eers probeer om haar chippies in mayo. Hierdie kant het ons prego. En daai kant het ons biltong saus. So wat sê vat ouma eers? Natuurlijk biltong. And Christopher, are you going to try the prego sauce, seeing that you like chili? Prego sauce. This one. And then you rate it out of 10. Wait, the weird taste of the beginning makes me wanting to give it an 8. So 8 out of 10. 8 out of 10. And Oma, what is your rating out of biltong? Mama, can I? Lekker. Can 3 I out of 3. 3 out of 3. Now you? Van Bethlehem is slecht. Die mensen worden ziek. Thank you, Mama, for help. Camera. Okay, so Dankie. AJ gaan vir ons guinea pig wees met kakiebos dip. Kom ons kry net eers die pakkie oop. Kakiebos. Kom ons. Ah, Lekkerder as die bossies. AJ, get that Gaan off vir jou the 'n chipie table. daar uit. AJ, take this off the table. Kom ons kyk hoe voel AJ. Oor hou kakiebos. And let's see how I feel out of this. Infinite out of 10. Here comes Vat ons Oma. op die net. Kan nie my nek so vinnig swaai nie. Want dat het nie terug Ek swaai. dink hy en die ene. Hy en die ene. Ja. AJ, I found this one. This one looks good. Het julle gehoor? Dit is baie interessant. Look. AJ, take. Yes, jy kan. Okay, Boetie wou nou nie wag vir sy braaibroodjie nie. Oor hy Sondag man, ek het 'n brainstorm gekry. En toe kon ek nie los hê want ek het so gewoonlik vir vroeg op. Are you recording? Hey. En daar's hy. Okay, so ek het nou net hierdie een probeer en but anyway, ek het gevoel julle verdien my reaction op 'n mondvol habanero. Julle gaan ook nie synig wees nie. Julle verdien dit. Anyway, taste test gaan ons op YouTube post. My plotter style. Anyway, my koeldrank staan reg. Maar hoorie, as jy hou van brand, habanero. I do. Anyway, taste test gaan ek vanaand post.